troxia phong BJP mas joining amai ke pado bang pharo troxi ra applicable sir cap atum BJP asong long ka chipong dun. Di polong ta mesen pen World Tourism Day kita lontun. Ingdeng thongke ba ke thom Karbi jutang asong nilip hawarame kachisik patang edlo. Step into Miso Noodles at Birenteron Memorial Market Complex, Rongkhelan Depot, Karbi Anglong, where you can find local made noodles and many other products. So do visit Miso Noodles and support local entrepreneur and business. KarbiAnglongLIVE adawa birtalong peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. Kopili constituency ke parlo kheroni along phong troxia phong BJP mas joining paman pontanglo. KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tiliram Ronghang akimang ke KarbiAnglong adang P Arlopen Congress ASDC APHLC song kido anphan KarbiAnglong long amen kipachivang un epinje phan mate BJP asong pen akaprek asong ke avidet nang ji pupen batai kopli MSC constituency lo BJP mas joining padoponlo. Chitini phain ko troxia ni kheroni megve hidi puarong along mas joining padopon. Bangso me along pen son plialam CM pen chechaktekan. Kichengsi Tovar Ringwell Kichalia hem na pen open stage kipiponjia phan CM Ronghang Sangho pen lamchak chechaktekan. Bangso me along Congress ASDC la pen APHLC song tum abui ingraidun si BJP abui along pangchudun. Koplia consensi long non pen betai chorlo lason joining program ini dak nekbe dia long teron rong pen rong dia la pen dia la pen ke Gurkha tu Nepali tu pangrum pet pen dak bang Bharat thokla bang thoksikera pho abang kubang piatum APSLC Congress la pen pen chi open team KarbiAnglong mate BJP party long na chupa asi ladak open mini konsensi dola ada kami ini dak bitung konsensi long APSLC kan Congress COC BJP party long na chupa ada ka phai komo ese opposition se konflikt Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE. Chitini phain ko troxia ni sarsing teron langkung habialong somindara dangalong World Tourism Day kitalon pen pachiton si KarbiAnglong Thomas Council Tourist Department pen tamisen pen si talon ponlo. Ada por phai phopor langbu ko lang sunalong half marathon ke katpen si World Tourism Day kitalon pangchenglo. Lasom marathon along KarbiAnglong pen angtan tumtami pinangan mian nang chithabdun si World Tourism Day kitalon along RDP dun. Laso pianer lo por phai krisia por pen raramai pedosi mai chengche prangkar tang lun se pozu bingar phan milur kai pen chikimu pedolo. Laso pi pining singkan ke en ponathi pi tourism and sustainable transformation palam thi pen kachitong arar tum pen chingki chithana mai pedolo. Laso mai long aluhiaman pen kachitong dun KarbiAnglong Thomas Council speaker Rajuti So pen KarbiAnglong Thomas Council Tourism Department pen ki paklang pon website tame inpu ponlo. Mailong Dr. R.K. Suman, Director General and Regional Director, NE, Ministry of Tourism, Government of India, Lapen Sri V.S. Kumar, Assistant Director, India Tourism Northeast Regional Office, Guwahati, Tumtame, Chitong, Dubai, Kirim Pon at Hipi, Alam Thipen, Kachitong Aratum Pen Chinki Chithanamai Pedolo. Mai judet pen di puang kang prejam school college ke Charlie Arisoy jang tumaphan ke en pona thipi ateng karju ke thak kachepati jaimek tami pidoponsi ke hai tumaphan nong e tami pipa chirponsi jaimek mission pen pichun ponlo Pinpur में KarbiAnglong Thomas Council Tourism Department along के दाम तंग पिनांग अना पोर पेन EM British सिंह ही के क्लेम के दाम कचिपा दुक पेन नोना पोर KarbiAnglong तमे tourism हिन सोमिंदरा दांगलोंग नोंग नाम चे थांगदुन क्रोंगलो ला पेन की वैंग जिलांग नि तमी ला अनसो से KarbiAnglong अफान tourism हिन कांग थुर पोन बोमजी अफान साई डिंगची पुता निंजे World Tourism Day is a celebration of activity to the fancy kitchen. That's a World Tourism Day arni nilitum Kolkata long isi event management group to penching kitchen han pe namase alangli tum si
organize la half marathon. So half marathon along total 170 members. All Assam pentado la pen Delhi pentado Bihar pentado. Kasi menang atim pen long penatum si participation atum menang tu kasi toda baji ora jitim pen si ada half marathon ke kat halada langbuku la pen halada ka koila janan kasi tu menang atum mangke hada tiana long situ kasi halada Anglong tour Karbi Anglong tour atum si alang tum si la ten la pen kicu alang tum si claim kono la si beneng world tourism dia theme bang ke sustainable tourism kasi la ajano tourism lo ke claim lo rote ke cara pechetu do nana tu la si batu ni ada lang kualong self help group pen dang loks tamelo alang li tum sita me hala kitun ke dang la pen dak local food aputhak sita melo menang paklang nun long la pen dak lachot kali dak local lun kilun thega tum sita me alang li tum tala batu mi ani ang sam tam claim la si bening si world tourism dia theme pini dak nang chetong dun la bang ke ni tum government of Assam la MD Potmo Pani Bora alang li sita me nang chetong dun la si alang li phan ni tum pichuning li dun bang ke la je alang li tum ni tum phan homestay nang dum swai bilia the menang atum tourist atum bang ke town long lo nang tum te rong alu si ke du bang tum se landscape hera ke meeting pen lo te la hala rong lo ke du tum hani tum homestay provide pun ji apan ni tum body pun la pen ni tum non Karbi Anglong Thomas Council chief executive member tuliram rong hang alang li nang pin khat ten tank pen alang li nang body do pen ni tum swai valley la pen hala po Meghalaya border ana ta ni tum homestay kelong ji si tamelo menang isi besen atau waras sonci thega Karbi Anglong ara ta tum si tourism anat beniani ke hang dulu pulote si menang anta claim pun. News report KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko rapor nilip constituency ke parlo chokihola havar sarthe tok biarong PHE pathua klamalong ingdeng thongke braketom havar Karbi risonim so rongaji surihnira inkora phok kitalon japhan kiwangji chitini phai inkora nerkep inkora sirkep lapen thongkep lapen pre ni phai isian apharman kaduka vyasayang deng ke doan kisi kedang patang pontang lo Karbi jutang song nilip havar me pen patir piponsi ingdeng thongke braketom havar Karbi risonim so rongaji chokihola havar sarthe tok biarong ki parlo PHE pathua klamalong pinap mate chitini phain konaner ke bhompuru arni dili por phai sia por pen kachipati dunji ki do an terang tumsita adimaklong ki parli la pen men ka chathabasai chingpu ani gangsam por phai phua polute donri kangpu me hongjai kangpu phirangkia boha kangpu penchengro kapre kasai hem kangpu jai mek pachun ponpo la sohut ka chop hapon aluhi sarpoman pen kido chokihola town committee ame phu winson ronghang chitong dunji la sohut non head jong swarlo pen ki chengsi nilip havar pen MBBS kiman cheng bangpi Dr. Shilpi ingtipi aphan man peng kido pen kar chwaja mek pachun pon thupo la pen isi pen si sayang deng do an pachun pon labje phan nilip havar mi pen patri pi pon si atirikam atum pen kaduka bya sayang deng kido an ke pachun pon je phan chisik dinglo Nonapong break jack Miss Nilip la pen Mr. Nilip Rajay Kachipati Paduponji nake Ruvesini Production CEO Malong Timong Pensi Varsai Sikpilo La Sohud Lunsipo Sot Pirangke Binong Timong Charkle Teronpi Elisa Ingtipi Cheparjan Bangpi Miris Ronghangpi Cheparjan Bangpu Tomji Titerang Anchor Nirlin Intikatharpi Judge Pirdap Tisopi Urmilin Tompi Pirapen Thongnog Beke Kat Kachipati Ta Paduponji Laso jutang ame pi along ong dong kaprek nongnam ka chithang klonga bangphu bangphe tum chitong dunji kaprek ka ason chisik chedang pontang pon etlo pusi phirangkia thengno chitini phai inkora troxiani Karbi jutang song nilip hawara mi ame phu sujit timung atirikam ami pen kongchon bang sarnok signal tum klardak pen phirangkia thengno lamthi jaipong pinap arni ni phai inkora nerkep pen kenili tumadak Indeng thongke braketom havar Karbi risonim so rongaji pangcheng ponpo la silitum jutang pharman matha pen ilituma hemalong son pharo son surya saile dos tamiritum chi open ladak jutang aklam atheke
lakhain ko rapho ni lip constituency ka parlo chuki hola sar the tok bi rong arlo ke do PSE matang ke water supply department labang so pathu akla malong ka paman ponji ni pli along nang tum nang chirap na chitu tunte me par pigji la pele tum karb jutang song ni lip hawar mai pen nang tum phan through la media pen chu phasila dak jutang along ardina pe du ni phansi nang tum phan chun lo Chokiola pen sonjit kola pen kola meti pen Samsung ti KarbiAnglongLIVE. Chitini pain ko ra troxiani ke chengsia phong rongkimi Presbyterian Church Diphua hin pen patir PC Diphu manja ka chelenga tovar Miles Troxia long ke do Harvard Crow alang tengalong okipar hi ka chepate kibipon rongkimi Presbyterian Church akeja tum KarbiAnglong arat ka chupha pona tengpen pini ke chengsia phong okipar hi ka chepate padopon laso okipar hi ka chepate long prek jama hawar pen okipar hi aning ke hatum bang pharoi sirap rikebra sirkya bang phu bang phiatum chepate dunlo kachapati long ki chengsia nong itangka suri phokep jitu hajar ka pensi chepalong pondo okilong ilinra gram trokebra pho hinia nong e tangka suring koira pho simeon inti pensi chepalong pondo lapen okilong ilinra gram trokebra pho ki thomanong e tangka suri kre pho reverend sermon starong hang pensi chepalong pondo lapen okilong pharo nerkebra tokbor ki thop phaiwi lapen ok kilong chengabang binod basumatari tangka sturi pho an chipalong pondo lalang litum bang prietum si ke chengsia phung rongkimi Presbyterian Church pen ki patripi o ki parhi ki bialong anong i chipalong dunlo ini litum rongkimi Presbyterian Church pen ke chengsia phan angling competition mate o ka parhi competition di ponlo tak sedeng terang aro 7 mile long sit bini kadok we total 149 participant ang chitong dunlo mesen me penil tum pijut long pamelo pini se pangsi nilitum bini anong e kilong tum hanamen piklang koning tung kiching se first sketch kilong abang ke binut kusumutari pulo alangli suripo tangkalong ponlo dipuaso lapen first second third kinu tum hanamen piklang koning tung lo first kilong bangke 1 kg 65 gram alang li kg 2 hajarika girla sor alang li pen silong ponlo suri pokep anong elong ponlo la pen second position kita bangke simeon engti alang li ke 1 kg 0.45 gram an long ponlo okite alang li suring ko rapo tangka long ponlo la pen kijut se third position dam kita bangke reverend sermon sarong hang alang li ke umrong su dimhau south district pen 830 grams alang li longpon lo alang li third position longpon lo lalo ase pini nilitum rongkimi Presbyterian amon dilipen program okapari pan keching silang ibi tebonta me munit kacheto ki ong pen apot neng arong lo mesen me at ing samjin pen nilitum pini pijut long pame pot kadowe participant of atom handa chobo News report KarbiAnglongLIVE. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang, Tri Junction in front of Bo and Pay Printers Enterprises in Diphu. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Nilimen Dr. Rangsana Tobi, homeopathic consultant. Ada kecelang pon la our site long pon ke Bosmar Pantalo, Arlengetelo, Canada Kiso, kelang pon di bisikoi ke la Riki Kiso, Akengiso, ang pen la Singjam lahai singjam apuso ang pen la soarlo tum pregnancy ko sitame kichoi po okrenno lahai ko otherwise a long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing.
Doctors' availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Aprang ke homeopathic kote England opayat pon bong sita non nilitang research pon akin nang kalake ko anma ke papra bang pen son positive result silong pom long pana ne 10 bosor 15 bosor ke so tum sita me chekloi jon penata ke so kenangan ang theke ke me si long pon eklo si nang litum kalbera tum do ata me non la so na ke so do boten la dang pati bongi phang pen la so ke chelang kon dia war sai sita me long pon eklo Chitini phain kora troksiani hawar ke hat long terang arong amethang ahemalong sangpi risika milik pi pen kilun pon karbi lita khe kang thim pu alun jering pu pon tangdo bangso lunjer ka bonda pon ate ot ki pi la pen kang pu pon ake hai sar bhuben rongpi arong lake edho rongpi hawar ke hat dihin rap abang pu saruhin terang bangsolun kilun pon adim lake mirdong prakso kason se abang pu ake hai sarhoren tobi bihai studio dipu karbianglong tangte alunjer ajupon sinan jadi dampini ni nang singini petri nang buma jadi dampini bumi bandena songri esimbi chiri ini lijir ni alun ing pupon lo ijir bangke aki hai phoben rongpi si phoben rongpi alun sinili lun pi pon lo alang itu malun alang li alun jir si tapen ki ijir bangke hala pini madhok rongpi alun jir si ki lun pi pon lo mane nili pi posi lunang kok ma la ke nili se ki jumi la pe nili lun si pi pu che ma tha la son nili lun ki lun pon ri nili la hai alun alam ka ching hon ajoi ni mane kitok kila tumani ding pik lo 1993 pumiong ko an miong aneng kan sela tum ko som miong pilo la bang solun kitok 1993 ning kan si la si hala sor penang tok det sitame madu sitame la da khabar kya nota lun se pilun se pota do ulo sitame kilun jiphan aning hang mang bete la puson sini theklo havar ke hapen harsing rongpi KarbiAnglongLIVE Ingdeng thongge bra ke thom havar karbi risonim so ronga je jirikindeng rukasen jutanga klamalong pustami kitalon dun je phan chisik chidang phan pharoi siang bong pen phan trok sirke bra pho an ke tang etlo lakha sirke amreng constituency jirikindeng rukasen jutanga klamalong ingdeng thongge bra ke thom havar karbi risonim so ronga je kitalon dun je phan kachisi kachidang phan pharoi siang bong pen phan trok sirke bra pho an ke tang pon tanglo na pen labang suarong ajelong sanchom kep an chipate dun ji pusi pachini pon la pen pining ingdeng thongke bra ke thom havar karbi risonim so rong aji jirkindeng rukasen jutang klamalong kitalon ponalong akhe kaprek mate khasi pinar garo la pen gorkha tum aphan pusitami amithang akikan kachepaklang avarsai pusitami piponji pusi reception committee ami phu poiri rong pia hin pen nang pachini dun lapen labang suarong ajelong nang kitun jetum an pustami mithang karbia pindeng sumpot choklim pen kiwang japhan pustami klardak pen nang pachini dun jasmet pet bangke la journal committee tum mahin pen la dirika mame sengget pen pinian kenel tum mane dode sangse siklem wal laing deng thongkap lagi thomang deng so hawar karbi ejireng hawar sunim so rong aje mesen etan katalon poni than te pinian nil tum klem lo la kan pini klem tang an ke ki chum tang si ong ke ong re thom hawar karbi sunim so rong aje long asan chom tin pen da rong tin pen nang kam ni ke rong kep la ga ki ching si ke chat chin san chom ma me la hang lang so san chom ma me la chirim thepi san chom ma me la ta sing san chom ma me la ta sing rong khlan san chom ma me la giri kendeng la
mukim sancom amelo pen mukim bi sancom amelo hijung langso pening hijung so gay kali pen chong kili pen harlong thabe la sancom kep ke pening nang ji chong doni sinin tumpan la so teng sinin tumka dak sik kam ang deng tin ko same sik pi bom dang jirgindeng pen samsing ti KarbiAnglongLIVE. Chitini phai cricket homani pen ki pangcheng pon Dipu Golf College Pathuak Lamalong second edition Karbi cricket knockout tournament surihin rain kora pho chitini phai in kora troxiani angdung kiti ki pathu mesen pen kichun low budget official atum ki hainong e kachipalong East-West United Cricket Club KarbiAnglong atum pen patri PC chitini phai cricket homani pen hini angdeng Karbi cricket knockout tournament ki pathu chitini phai in kora troxiani angdung kiti pathu pon laso ke pathu long kadu ka be tim thong ke brahinian chitong pon la pen men ka thap tang ti matum antame mi phun me pen pathu pon si mesen pen pechun pon angdung ke pathu long low budget official atum ke cheng 136 run target ki pon pen Karbi veterinarian atum 70 run kachipalong dun unchola jo ongdung aran pen low budget official atum chipahai on derlo Pini nitum East-West United Cricket Club ahin pen ke patir pipon second Karbi cricket knockout tournament angdung kiti khud na chutong dun potcho perfect la si pini angdung kiti long ka khela pon la ke low budget CC la pen veterinary CC atum si final chepho pon lo la pen ke high pon la ke low budget CC cricket club ahin pen si final chepa high pon lo alang itum ningkan hini lo continuously ke high pon alang litum kai ke sitame nitum phan kosala nang chirap dun pick khela dun de rahut sitame alang litum nang chirap dun pick pena pot akiru paper pick lo lasi kado kabe la bangso tournament long kado kabe pangrum pen team thung kebra hini an chitong pon lo East-West United tumhan churu par lo itum chuning tadak champion lo lasi peneng pen second time po tapi ansu se East-West tumhan khela kibi kipa me ansu se muning ta ba muning si kibi pon phan si itum ning che thepon lo lasi itum lo budget tumna kai mata lang tum long cha tum pupusi ning News report KarbiAnglongLIVE. Pinia daba birta kala ponsi kang ton poniglo kardon